Kovačić. Modrić, njegova lopta, dobar skok u Mele. I dalje gužu u kaznenom prostoru Danske. Sosa, Hrvatska vodi 1-0. Sosa je lepo pogodio malu mrežu, vrlo precizno. Domaćin stiže do prednosti već na startu drugog dela ovog meča. Loše odreagovala odbrana Danske posle ovog centaršuta, nije otklonila opasnost na vreme. Mele to zapravo ovdje u prvi čas nije uspeo, potom ni Andersen, onda Sosa sam na ivici kaznenog prostora nije srljao, lepo je naciljao, ali kuda je lopta prošla, pored koliko igrača. Andersen je ostao, čini mi se, tu kratak za koji santimetar. Hrvatska vodi 1-0. Kristensen nije uspeo. Mele, Eriksen, evo šanse, Eriksen, kakva golčina! Danska dolazi do 1-1. Rekoh malo čas, nije bio toliko primetan danas, gotovo neutralisan, ali tako malo treba Eriksenu da pokaže kakav je fudbaler. Fantastičan pogodak, radost za Danca na Maksimiru. 77. minut, 1-1. Prvi gol ove sezone u Ligi nacija za njega. Pogledajte ovaj potez još jednom. Mele, Eriksen, dato mu je mnogo prostora. On je čak mogao da ide s loptom još koji metar, sigurno 5-6. Ali naciljao je pogodio vrlo precizno. Kakav gol Eriksena. Oršić. Modrić. Majer. Uzvraća Majer. Uzvraća Majer na drugoj strani. Hrvatska ponovo vodi. Samo kratko je Danska imala remi u džepu na Maksimiru. Lovro Majer iz prvog udarca ka golu protivnika postiže gol. Njegov treći u dresu reprezentacije u 9. meču. Prvi u Ligi nacija ove sezone. Odlična odluka, očigledno ispostavilo se, bila je ta da ostavi u igri, odnosno da ostane pri odluci da uvede Majera umjesto Kovačića i pored tog gola koje je Hrvatska primila. Zlatko Dalić, Šmajhel nije uspio da interveniše. Šmajhel koji izlaskom Kjera preuzeo kapitensku traku. Ono što je bilo bitno za domaćina, ekspresno ponovo vode